Darsan Environment Program clear to te jibai ule HLIAPPUI khwa kan oma HLIAPPUI khwa hi Saitwal district ani a aizol changin kilometer za somli borvel a hla om ani HLIAPPUI khwa hian in zathum somruk borvel an oma HLIAPPUI khwa hi khonwam le kho in lungwal tak khotai matak anni HLIAPPUI khwa in an Khawbul Ramngaw nungcha luidung an Humhalh dante kan thirin kan ngai thadon ani Mizoram hi in te chang kang ve to taka chuan mani rama thing le mau le nung cha te Humhalh na chang shilo pol tak kan lani a hei wang hian kan tura singme kin kholum kan tuara sigle sa ti dang lamin ro tuipo asur hona asur talo borwak chia alo tamin nat na sang sang chuan min run me ka kan tui na te alo kang chat zodon ta mi kan fing chho zela kan thingkung le mau te an hlut na she chhotel telin a Humhalh na konga po mi pui kanin thurwal chhozel ni te po in alanga alom om tak zet ane kan environment Humhalh na konga Khawbul Ramngaw Humhalh chatak te zinga chuan HLIAPPUI khwa hi soi mai thiang lo te zinga kan ron tar lan tur chu ani a he an malak na hi achuan omin khodang te po in enton chhozela environment thiang hlim le shisel kan nei theina turin keile nang lo chu kan omlo ti khopa kan thing le mau kan luidung le tuina te kan Humhalh zel hi apoi mo chho tak zet ani HLIAPPUI khwa hian an Khawbul Ramngaw te an Humhalh cha in an luidung le nung cha te Humhalh na a tlom ngai pol YMA le VC lam te nen a Humhalh na khau takin an kalpuya he an malak na hi a khotlang mi pui te po in an zom chahle ani HLIAPPUI khwa kan ron kala Khawbul Ramngaw hi nei tha kan tia HLIAPPUI khwa hianin reserve area le supply area hi in nei sang ve ve ngatiro nei sang ve ve kan nei tha khop mai mo kan nu le pa te kan pi le pu te atangin tiang lama hen lo har ma sa kan khotlang hi tiang chodin hei Ramngaw kan nei the me ma hei tuna kan omna sak lampang te hi hei high school Ramngaw te ne ti hianin he ta hin kholu a hian Ramngaw min huala chin le chak ma le thanga mo ka tiang kan Ramngaw hi kan nei tha khop mai chan Ramngaw in nei tha ta wang yan HLIAPPUI khwa borak te hi anom pha em nom pha chuan kan sia hei kholum lutuk te hi kan tuar velawa hei Mizoram June July tha chhovel kholum May te pon yang chumo tulang chhovel kholum huam mai thin ate hi heng lai chuan hei zo tlang sang ti taka si film te atama teng hianin boruak nuam takin kan khosame kan ni ke ni pon anuam kan ti HLIAPPUI khwa hi chuan reserve area chunga chuanin thingron laru te poi ron khoi de uten om chinem omlove helama hian kein jirtir thamo an kotlang hi hei sikul anga te jirna lamanga te po le nu le pa ten kan fa te teng he kan jirtir tha helam pang han ti chi hi chu kan omlo ang rang khop mai kan lom khom mai supply area tangpo chuanin amamo tu te mamo dana zirin in pe chwa ka ngatiro ni mai e amamo tu te nan mamo dana zirin in po lai te an lo ni kha tiang an ti khanin hi an mamo ang khanan lamaya abak mamo ba ke ro kha chu hi han ti ri ra lang chi te kha tiang kha khaplat ani a tiang so kan kalpui me kan ni ani le hei khotin mitin hianin Khawbul Ramngaw hi kan Humhalh thatangai to inisha kan Humhalh na lama hian tran kan la ka ngai to inisha sete reng mai hei khovel te lo changkang chhoje le ti mayang sikle sa te halo dang lam zela heng konga hianin hei tuin na te po hi Ramngaw tang lo in siam vek ani a mitiam te nan soidana tang chuan chu wang chuanin hi heng konga te po hian Ramngaw hi kan Humhalh that poi mo hleng ka sia tun ma tui na thathin tak te po kha hei tun ang boruak ka chuanin tui na mu mal lo te pon an lo mek chho a heng te poi hle me Ramngaw te kan suat le kan ti chere wang te hi ania chu wang chuanin mi tin ten
Ramngaw hi kan Humhalh thata kan tui na min petu te an ni nang te le kan mamo oxygen tha min petu te an ni na te serengin hi chu kan kalpui zela kan ngai poimo deu hi poimo leng ka sia ani chu ngai thak nam he me ani le hliappui khwa hian tlangram lo nei ei song hi chungkwa engzat vel mi omang kan than he mangreng khop me hliappui khwa hi kan hei sarkar na thok ti lo hi chu za somria tang bor vel tlangram lo nei mi kan ni tlang puya kan khotlang hi kan teima a kun na tholam kan uara hei so thianga te phei chuanin Mizoram siat te pok an ni ve a tiang khop chuanin na hi kan thok na sa a alomum kan ti a khotlang minga soi tu an ni te pon thalai inom na thok lo mai mai te mu tu ran om lo wa tiang chuanin kan theng to ka na an thok na sa in tlangram lo nei lama hein sorbing thaviaw ani ani chuan hei tlangram lo nei ani ta kumtin te lo wa lo ni ta sarkarin lo hal hun chung atia te hian an hal zo manem chuan ram kanga te hian harsat na te hliappui khwa hian in to kem hei sarkar tu hi chu kan zom ve thei khop mai amo lampang ai chuan sarkar ena ti hun atiam ma te kan hal ve thina kan local to da na changin chuan ram kang thu ai ro hi chuanin accident thil hi aum ve thina hi timayang heng te wang hianin harsana chu kan tok ve zeu thin ani chu chuanin hei I lo wa hun lai hianin mai kong sial thatur te hianin inin silna sa thinem khotlang te hi silna sa ti hianin VC te malak na ten ramsat committee te tiang chuanin ruam manin te tiang chuanin meilam phia te kan tia hal mani anga te ten tu chuanin kan tia tin lobbying de ang chi te po khatiang khanin an mani wal chung ba ka ti kang lo turin tiang chuanin ruam man na kan sia ma tiang chuan thoi takin man la mek zelani ngai kha kan wam he me in malak na chuan hei hliappui khwa hi for hun la hian leimin te hi in tuar thinem han torve zeu I chu kan nei tho me maro chu kan wal nei ti mayang pathian throin kan cha le min lam tak ta hi chu kan tuar tle marang khop mai Khawbul Ramngaw in Humhalh thatwang the ni lo mo in ram leilung hi ang nget reu me ya ni te ro thilom thei deu mai ni chung te po chu mo ram he ni engo hi kan sei tong khan safety reserve kan te he kan nei that le me ya mi kan ngo kan nei thada wang hi man le kan tia hei durdasan le media sang atanga enge ni khom chin in ron thir lok anang chi an ron puan lok nang chi te po hian ruwa sur tur jinga hian kan min huam ve deu zel me ya heng te po hi kan khothen khata mun then khatan ti te po hi kan tel ve ron me hliappui hi chu wang chuanin kan Ramngaw te po hian in heng kan safety reserve kan Humhalh thana te po hian ruwa tui te hi ko de man o te chu ka han ti ve deu thi le alom ome pusang zwala hun tha min pe kan lo me kan lo me ke ni po kan ramanung cha te hi silai le thang mang te in kan swat na se ema anta na ti the om chun chu bi ruk ani chu an bi ruk na mun chu Ramngaw ani zalen le thamwang taka anom the na torin Ramngaw kan zwa sak awa poimo ram leilung Ramngaw le nung cha te hi he khovel om chung chuan an poimo kum khwa dona mishing ta na poimo dang siam chop engma hian an ai an o zo ngai lawang in kalpo na cha in biak na telephone internet makeup le dress changkang ber nein khosak changkang tak nun pui ma ila mishing te hi leilunga kan dam khochwa tak zok na chu kan thing le mau kan tui na le boruak thiang hlim te chau hi ani kum khwa don ani hliappui branch hianin nungcha hi in khodai vela hian in la nei tha nungcha hi kan la nei tha khop maya jing han thawila an la chiar nuai maya nungcha abek takin sawa te hi chu an la tha khop maya vasite ram arte varung hei khodai vela chuan han mu thei me chuan tlai ber ti vel tu khum vilik te
và xíu tiếng vel tới chỗ anh nuôi nuôi rừng mấy anh lát thọ về khóc cái gì Khawbul Ramngaw in này chặt vàng thì hi anh lâu mò anh thấy khóc bằng hay hi căn khoa hiền in Ramngaw hay căn muang hiền căn bù về là po hiền in school ram te azawa vậy mấy tên park căn này á chú mấy park cả green park te ta ngã hiền HLIAPPUI safety reserve baka hian ti hianin aming hianin kan nei thua mai boka khanga te khan sawa te nungcha ten ron ngam pai mema hengwang hian nungcha te po hi kan la nei tha viau ni in ka siani alom he mai ngai tha kan wa ma sei ru kher ergan ti vel te hianin tinna lo tura kap lo tura inzertir na te hi in nei on này hay hi branch OMA executive committee ang po in ngen na kan siama sairo kherle ergan nei te po le kha te pe in khongai takin kan vela nungcha te sawa te bik takin sairo kherle ergan manga kap lo turin ngen na kan siama chu tiang nei kan sia ta piang ergan nei te sairo kher nei te po lệ kha kan pe a ta chuanin heng te kan chen pui te nian te lo chuan kan kho sa thei bik lo ni heng te lo hi chuan nun hi kim lo ni ti in khongai taka kap lo tura ti na bran chuan em hing pon kan pe chu wanga ni chu ti ro nung cha te po an thamwan HLIAPPUI khwa hianin chuan na chinghan wai me pa kha isoya wai me in wai me pa ka chuanin borak khothong borak thiang lim handonga hanleng kwal chin te nula tlangwal nu le paten om chinem tereng mai kan wai me pa ka son a zau tha a ta chuan nau pang phei chuan trum khat lai phei kha chu football khel na tur ang hian goal ban ten lo siama an lo tin hum lur maya ta chuan mun zaw lu tuk chun lova ta chuanin adu piang tan len thei ani a chuti lai ro chuan kan siat tur chu wai me pa ka khan thing ro po thing sing po ni se phur khap tatania humhal tatania alo phur te kan thomri te kan siat chuan wai me member te an chewata ta chuan wai me swai tu te pon ron report ta thei angin ma kan la kan zui wata ta chuan adu du tan len the ni a amun hi kan sam thel hun me a annoya khanin lena tu te khoi thonna thoven na tu le boruak thiang han don na tu te nuam tak awmani alomom he mai borak thiang nim handon na tur nei lo khophian Ramngaw hi kan ti chere wang ti hi lo oma HLIAPPUI branch YMA in malak na kan lo me kai ni po kan lo me Mizoram hian Ramngaw le nim shingin akhu ram chu state zaw zong za asom kwa pakhat lai ani rwalin ngo cha thatak ero chu za a point paruk pali chau ani thung ram sa Humhalh na mun bik ti lawa chuan mishing te to po phak lo kham le mun pil rila chau Ramngaw cha tlem te kan nei to ni inalang chuti lain mishing kan pung zela kan ni tin mamo te po alo pung ve zel si a kan dam kho chwa na tura chak khai tin reng min pe tu kan Ramngaw le a hausak na te chu na sataka ti chereu an lo ni ta ani heng zong zong din thar le tur hian ren chem le dai zai taka kan Ramngaw hausak na man te mun ola pianga nung nge tura thing phun le en kol zui le ve na tho hi kan zawaya kan tu chuan te laka kan bat tlat ani kapu HLIAPPUI
branch YMA hi branch pakhatin in nge in kalap ni in branch pakhat angin tu na chu kan na ting ri YMA member hiang zat bel nge omang YMA member hi zaruk somsari le paruk kan ni mek tu na hiang hei hliappui branch YMA hian YMA de te hi engtyang takin nge in mana thingphun bel ang zong in nge faina haptang zong te han in mang thinem chang chuanin nia YMA de hi thingphun hatang ang zong te pon forest lama tanga thingphun tu te kan don thei chuanin kan ti thina tin achang chuan jingkara te katangin kholai ti fai ten kan tia chuan chhun lama awareness campaign te le thil dang sang ti limna sang te kan ti thim bok an ram don hle mai chuan YMA hi hianin luidung humhalh na lama hian ma hi in labokem kan theng tok chuan kan la ti rang hi hara ni kum le kum ma salam pang phe ka chu covid chiliang wang han kan ti le thei vak lova khatiang boruak se pe boruak te omngai lem lo chuan jingkara hian section hatang ang te le chunama hian akha tokin weme branch weme huai hatin hatang kan nei ve zo boka chuan weme changdo te hi tuna hian thanhi dana section sang an thena chuan thanhi dana an tan tho kha kholai anti 5 vel ha kan anti sak thina chuan chuta chuan lomang te kan pe ve thin lom om te mai chuan hliappui khwa hianin luidung hi in la nei thashim shimem nei tha ve ran khop mai tuna ri chuan ala thiang nim to kem in luidung ate chuan in kan environment ti che thei plastic bottle ang chi ti motora tamem tam lem lo helama chuan na thingtang te ani poka kan la sia lim khopin ka sia plastic lampang ai chuan alom om hle mai chuan in hliappui branch hi hetiang luidum humhalh na lama hianin aina sa kal chhozel te hin tumem kan theng tok chuan ma kan la ni chang pok an chang khop mai hei kumin pok kum tira branch me executive kan nei khanin kami nung cha humhalh le Ramngaw humhalh chung changa po thì tao phải là cảnh tum mà chẳng cần làm mẹ sẽ là nè le alom ome hun tha min pe a kan lom me le cái bộ lom me mani chung kwa cheu zirna in bul chut anganwadi le zirna sang zok lama te kan environment lut na le poimo na hi kan in zir tir cheu chuan kan nun pui em ang ti hi arin oma faina konga po heti khopin kan ramin ma asona ni chuan Ramngaw le nung cha humhalh na konga po ma kan la son ve em ang ti hi arin om tlat ane sar hela in school hi government ni em ai lani lo tuna hianin private kan nia lamsam renin ai tang chu kan ni to ani chu ani chu hei in school compound na kan ron kala Dodarsan environment program siamin mo chuanin hei in school chakhi ango khop maya zirlai ten hianin engtyang takin nge in han enkol kanen kol dana chuan hei helai mun vela hianin helai thing te hi lak hi kan phal lova abul vela him te tiang vel hi sam fai ten kan hatlang thina helai huna thing hi kan humhalh tlata helai ram sa te nung cha te sawa te po niang chu hang zong te po kan humhalh vekani school no panga te po hianin aware te po in ne anga ti awareness te po kan neya hitlanga thing le mau humhalh tu zia te environment poi mo zia te kan in shriat dan ani ni apoi mo to khop mai chuanin school no pang hi engzat vel nge in nei tuna hianin enrollment hi tuna hin season kan tran chi a pol som pani chau hi kan la nei ri a class 10 result hi chu huna 11 enrollment hi ti thar le turania tuna hian no pang enrollment hi som ni pakhat kan la nei ni kan nei ri ni in school compound na te po ha faina te po hi in kalpuya nga te ro kalpuya chan school no pang tenen hianin faina hatlang te po hi nei chinang te ro nei chine helaya compound han ti fai te le hei abul vel han sam fa yang chi te mo helaya
school vai ti fa yang chi te ti kan nei thin activity chu alom me sar hun thamin pe akan lom me kini po kan lom me Ramngaw Humhalh hi mitin mo purna ani atel lawa kan thei lo Ramngaw I Humhalh chawangu HLIAPPUI khwa a hian shisel na le faina chungchanga Watson committee kal tanga mala in mishing cheng te po an shisela kho faile chuan tak ani chin Watson hian tuina Humhalh telin tuina chatak an nei theina turin thingpo na satkin an phun ani Watson lampanga in malak na te hi atlang pui mi han shilok te che Watson hianin tuna hian kan boy pui ber chu solar pumping dulai khu lai khuan dulai lui le le sang lui tui hi kan la a mi hi tun lai kan boy pui ber le HLIAPPUI khoi na kan tlan ber ani a solar ani angin ni asat that lo chuan tui hi tui je ma hian ain pump thei lo a amaro chu ni asat that chuan a pump tha hle maya khopui kho chung mi pui te pon kan rin ber ani ta a ta chuan hemi konga hianin kan malak na pakhan na ma chuan tuina Humhalh hi ni phot maya khumi kan dul lai le sang tuilak te khu tuite akang melo nan iti tiang thingte kan phuna chang elte ahna lama kan phuna khung lai thingte khu kan Humhalh tlata chuan khotlang mi puya awareness te kan neya Watson committee te le VC te ayo te tiang khanin kan neya chuan tual chung group sang WhatsApp group te tiang khan social media lama te kan vor dar boka tuina Humhalh atul zia te tuiren chem atul zia te chu tiang chu kan ti ba ka tuina Humhalh atul zia le apoi mo zia te thingphun wara atul zia te kha signboard te kan tar the thua bokani mun sanga chu tiang chu kan malak na pakhat ania tin heng baga hian porang khot luchunga son bak lui tui hi gravity ania chu pam nilovin kan lave boka song te po so kan boy pui khopa ti hianin chala hi chuanin tuya tlem wangin tuya tam lova chung chu chala chun rin tlak meu lova amaro chu fura chuanin acha em ve thunga chung te po chu ti hian Watson committee atang te le HLIAPPUI department lampanga thokte nen chang howin kan siama a intake lampang te ti fain le align check te hianin kan chuak fo maya chung chu kan malak na bulpui deu te chu ani ngai kha kan lom hle mai kan lom me okay po le nung cha Humhalh le enkol he Christian kan ni na achang po hian kan ti ngei tur le
pathian thu kan oina ani ti achunga bible chang kan tarlan pakhat chap achang po hian achiang hle a ini mizo te po christian kan ni to awangin kan pi pu te sa kholorin dan kha kan kalsan to a thang chwa pa ni a ramsaka kha varam kaina kong ani lauti bible chiang tekin kan hmu ani chuwang chuan nung cha te humhala an chen na tu ramngaw siam sak te hi kan mo phurna pathian thupek ani ti hi kan shiat chian lon angai ta hle mishing kan pung zela kan ni tin mamo te po alo pung ve zel si a kan dam kho chhuana tura cha khai tin reng min pe tu kan ramngaw le a ho sak na te chu na sat taka ti chireu an lo ni ta ani heng zong zong din thar le tur hian ren chem le dai sai te ka kan ramngaw ho sak na man te mun ola pianga nung ngei tura thing phun le en kol zui le ven na tho hi kan zawaya kan tu chuan te la ka kan bat tlatani a mi fing ten voina tan nak tuk an lo ti angin kan ramngaw le nung cha te hi a chunga cheng zo fa ti hian nei tu ril rupu a humhalh zwal deuh tur le thingtang lama kan u naw te po ramngaw le nung cha humhalh na konga kan hmat chhuan le mashwai tu in ni ti sherenga in Khawbul Ramngaw te po chahnem ngai le zwala thapui in tho angai le zwal ta e